Tubahaye ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026. Turi mu mpera z'ukwezi n'ubundi aho tugiye kubajyana ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona ko uno mwaka watangiranye imbaraga n'impinduka zitandukanye ku ngabo ziri kurwanira kuri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu, tubanze kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Njye muri kumva ndi Habumugisha Damien, sindi njyenyine. Iruhande rwa kamera ndi kumwe na Bwana Habinshuti John. Bwana Habinshuti John, wiriwe neza Bwana Damien. Reka turebere hamwe uko bigomba kugenda ndetse turebe ibikomeje gucaracara kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Yego Bwana Damien, turibanda cyane ku makuru avugwa y'ibiri kubera muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ni ahantu hari amakuru ajyanye cyane n'intambara kuko nibyo bintu bisa naho ari byo biriyo cyane. Turagaruka no ku gihugu cy'u Burundi aho tuhafite amakuru cyane cyane muri Sud Kivu. Turavuga kuri mu nce za Baraka, turavuga uburyo abacancuro baraho bahuriye n'uruva gusenya, barimo kuhahombera ibikoresho ndetse bakanahaburira n'ubuzima. Turabivimuzi tubibabwire neza. Turababwira kuri Sange. Sange turababwira ni nk'icyorezo cyahabaye ku buryo harashwe bombe igahitana abaturage kandi mu isoko. Nabyo turaje tubibabwire neza ku buryo burambuye. Turababwira na Pwezero nawo hari ikibazo cya drone zaharashe camunsi cy'ejo ndetse n'iki gitondo n'ubu akaba harashwe, naho turababwira neza uburyo byifashe. Yego turakomeza tubabwire muri mu nce za Masisi, turababwira aho bita Rumbishi igitero cyabaye cya FDLR na Wazalendo zagabye igitero ku M23 muri iki gitondo cy'uyu munsi. Turabibasobanurira mu buryo burambuye. Turagaruka hariya za Bukavu hafi ya pariki ya Kausibiega, naho turabasobanurira uburyo Wazalendo na FDLR nabwo zagabye igitero hafi ya airport ku nkengero mu centre zihari, nabyo turabibasobanurira mu buryo burambuye. Yego Bwana Damien, reka duse nabitsa kuri izi nkuru neza mu buryo burambuye. Ube watubwira neza niba hari amakuru ufite ahagije y'iki kibazo cy'abacancuro muri Baraka, uburyo bageraniwe cyane. Birasa nk'aho abacancuro batamenyereye uburyo bw'imirwanire ndetse bo basa nk'aho babuze tere nziza yo kuba bakoresha ikoranabuhanga, bitewe n'uko bivugwa ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitakunda ko hakoreshwa ibitero by'ikoranabuhanga ndetse n'ibi by'imbunda ziremereye aho bagenda bazishinga bitewe n'umutekano muke utizewe. Akaba ari nayo mpamvu nakubwira ko Kisekedi ariyo mpamvu yatse Perezida Neva agace kamwe ko kuba bagerageza uburyo bashyiraho ibikoresho. Nyine nawe urabizi ko byabaye ngombwa ko Kisekedi yaka Neva agace kihariye ko kuba bashyiraho intwaro karundura n'ubundi zaje, kuko magingo nakubwira ko abacancuro bafite intwaro babuze uko bakoresha. Niyo mpamvu rero ubona ko bakomeje kugiranirwa. Abariya bazi iby'intwaro, bazi gukoresha intwaro ziremereye. Birasa nkaho byabagoye ku rugamba ndetse byanabatonze. Biravugwa ko banabatse ngo ibikoresho byinshi kuko ni imodoka ebyiri, kandi ntago zarimo intwaro zirwana z'intambara gusa, ahubwo ibikoresho byinshi byari bigwiremo n'iby'ikoranabuhanga bakoreshaga. Urumva ko byanze bikunze kuri bo harimo ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bajye kwamburwa ibikoresho kuriya. Bigaragare ko baba banabigizemo intege nkeya cyangwa se tactique nkeya ku buryo bajya gufata ibikoresho nk'ibyo bakabijyana ahantu hari isibaniro muri buriya buryo. Ubwo sinzi icyari kibateye kubijyana za Baraka. Ndakeka ko ahubwo bishobora no kuba barabifashe birimo bihunga bisa n'ibyerekeza za Karema. Ni ikibazo gikomeye kuko nyine ibi byose bimaze kuba nyuma y'aho babona ko M23 yakajije imirwano. Uzi ko nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira basaga nk'aho batuje, aho bagiye bafata uduce twegereye
Uvira dukeya, M23 ariko yibereye mu misozi ya za Remera, muri ya misozi n'ubundi ikikije umujyi wa Uvira, bisa nkaho bafite icyizere ko umujyi wa Uvira basa nkaho bawurimo. Nicyo cyizere cyabaye, ariko nyuma yaho kubona ko n'ubundi M23 yabagose, bisa nkaho n'ubundi bagira ubwoba n'urwikango, ariho birukanyisha ziriya mbunda ziremereye zafatiwe mu hafi na za Baraka. Ubona yuko basa nkaho baciye intege izi ngabo z'abacanshuro bari kuri misiyo ikomeye, ubona yuko ariko gutsindwa kwabo, kuko nakubwira ko M23 isa nkaho yavumbuye umugambi ukomeye ndetse na gahunda ikomeye, nyuma y'aho bafashe abacanshuro b'Ababiligi bakabaka imbunda rutura. Urabona ko n'ubundi nyine aricyo kintu cyahise gisa nkaho kigaragaza intege nke z'abacanshuro. Yego urakoze cyane. Urabona aha aya makuru dufite ya Pwezero, urumva ko habaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse ni amarira menshi cyane ku baturage bo muri FARDC habuze ababo, kuko ni igitero cya bombe barashe ku isoko. Ni bombe ivuga ko ari bombe iremereye cyane, kuko yabashije kwica abaturage benshi, ndetse inkomere zihari zirababaye cyane ku buryo bukomeye. Bivuga ngo mu mibare yabo itangazwa y'abapfuye n'ubundi barateganya ko hashobora no kwiyongeraho abandi bapfa. Ese iki kintu Abarundi bakoze ko binatangaje, byanababaje n'abantu, ko bivuga ko iyi bombe yaturutse i Burundi, bayirashe bari ku butaka bw'u Burundi ndetse kure hafi za Bujumbura. Urabona ko babitegeye Isange ni mu misozi, umusozi usa n'ahegutse, ntago usa naho hagaragara ku muntu uri Bujumbura bahabona neza, n'isoko baba baribona. Urabona byatewe n'iki kugira ngo Burundi bukore ikintu nk'iki kigayitse, ndetse bazanabazwa mu myaka yose bazabaho, cyo kugira ngo barase mu baturage babizi neza ko ari isoko. Urabona iki kintu Burundi bwaba bwagitewe n'iki? Ugereranije wenda sinzi, ni nk'akamenyero kuri kote y'u Burundi, kuko na za Kamanyora barashe ibisasu, urumva bimaze kuba byinshi, ni nk'akamenyero. Kandi nakubwira yuko Croatia ihanganye na M23 ituruka muri biriya bice, nyuma nduzi yuko bamaze no kwigarura biriya bice. Birasa nkaho byoroshye, kuko bivugwa ko kuri kote y'u Burundi hari abahibu, ubwo ni aba special force ba FARDC bari muri biriya bice, basa nkaho baje nyine kuba bamenasa iyi M23, kuko umugambi ari uwo kuba bayirukana bakayivana za Sange, bakaba bafata Kamanyura na Bukavu, ngo bakomeza bajya n'ubundi za Goma hose. Urumva rero ni uburyo bukomeye, nyuma y'aho n'ubundi bagabye ibitero ku birindiro bya M23 hagapfa abasirikare benshi. Bashatse buryo ki bwo kwambika icyasha iri huriro rya AFC, kugira ngo bagaragaze ko aribo bahungabanyije umutekano mu baturage. Ubona ko bisa nkaho byasaga ari nk'umutego iki gisirikare cya FARDC aho gifatanije n'aba FDNB n'abacanshuro ndetse n'abawazarendo, byari umutego wo kuba batega M23 kugira ngo bagaragaze ko aribo bashaka kuba barashe muri iri soko, kugira ngo babone uko bambika icyasha M23. Yego, biravugwa neza ko Sange n'ubundi ejo hashize hatezwe igisasu, aricyo bakeka ko ari mu buryo bwo kwihimura, yuko bari buhimbe kwenda gishobora kuba cyatezwe na M23. Ni uburyo nge mbona bwaba ari nko kubangisha abaturage. Ariko iki gisasu cyo cyabaye ejo, uyu munsi bwo kurasa kwabayeho nta makuru ya nyayo, ntago ari ukuba babishakisha. Ikompora ryaturutse i Burundi, iyi bombe niyo yarashwe, ni ibintu biri official. Ryambutse amazi razamuka kugeza mu isoko, kandi bigaragare ko kuho harashwe uwaharashe yarayitegeye. Ni ibintu biboneka. Ubwo bivuge ngo uku kwihimura kwabo kwakwihimurwa barasa abaturage, kandi bazi ibirindiro bya M23 aho biri. Hibaza ko ibi bintu bajya kubikora gutya bagamije iki neza, kandi bazi ko ari abaturage, ko amakuru baba bayafite ahantu aritere barwaniraho buri munsi. Ejo banahakubitiwe kandi bihagije, kuki batarasa defense aho ziri za gisirikare bakarasa mu baturage nkana gutya?
Ntabwo twabarenganya, ikoranabuhanga ry'iyi Croatia irasa nkaho ryacitse nyuma yaho n'ubundi ububiko bw'ikoranabuhanga bwari mu mujyi wa Uvira nibwo bwari busigaye bukontorora ndetse bunacungaho ibirindiro bya M23 aho biri. Uzi ko magingo aya M23 yatwaye iri koranabuhanga ryabo, urumva ko ntabwo biri buborohere, nta nubwo bari bubaka irindi koranabuhanga rishya ryo kuba kereka iri Karemi. Urumva rero ntabwo wacekinga Ikaremi ngo uze muri ibi bice uminuke iriya misozi ya za Minembwe, ntabwo byaza kuborohera. N'ubundi ikoranabuhanga ryakontoraga biriya bice rirasa nkaho riri mu maboko ya M23. Urumva ko bitari buborohere habe na gatoya, kereka niba ubaka ikoranabuhanga rishya kandi baracyaritegereje. Urumva ko rimwe na rimwe byagiye bigaragara ko habaho ihuzagurika akenshi na kenshi, iyo batateguye kuba ari ukwambika icyasha ndetse no gutera ubwoba. Ubona yuko akenshi iyo bakoze nka biriya wabonaga ko imirwano yajyaga iba, abaturage ukabona nta guhunga, ariko iyo bakoze nka biriya abaturage barahunga, noneho kugira ngo imirwano ise nkaho iba mishyashya ndetse abasirikare barwane ku rwego rwo hejuru. Nkeka ko impamvu ya mbere nkeka ko biriya byabaye ni uburyo bwo kugira ngo abaturage wenda babashyire mu rwikango bahunge, noneho habaho imirwano ikomeye. Indi mpamvu ya kabiri nkeka ko ari uburyo bwo kwangisha abaturage ndetse no kwereka amahanga bashinja wenda M23 ko izo bombe zaba ari bo baziteye zigahungabanya umutekano. Byagiye bigaragara asaha gusa muri Sud Kivu, nakuye ko no muri Nord Kivu byagiye biba. Urumva ko bisa nkaho ari nka strategy basa nkaho bamenyereye yo guhungabanya umutekano, ariko n'uburyo bwo kwiriza, kuko bagiye bagaragara mu buryo bwo kwiriza. Bateye ibibombe ariko bakiriza, bakagaruka bakongera bakiriza, bashinja ibirego bidahari bidafatika uyu mutwe bahanganye nawo wa M23. Yego, kuki urabona ko iteka ryose aka ni akagaruka, ni ibintu bibaho buri gihe mu ntambara zirwana hariya. Buri gihe ingabo z'u Burundi zirimo zikunda gukora ikintu cyane kijyanye no kwica abaturage. Ntabwo nzi uburyohe babyumvisemo, niba ari uko ari za ntege z'ikigwari cyangwa umugome ku buryo wumva ko wakwica umuntu udafite intwaro kandi uri umusirikare wuzuye ufite ibikoresho byose. Urabona byagiye biba za Masisi muri kara gace zagiye zibamo cyane, bahica abaturage. Za Minovara barabishe kandi banahunga, ahubwo none no muri gace ka zirance za Minembwe n'ubu biriho. Urabona ko ni ibintu basa naho noneho byabaryoheye. Kuki buri teka Abarundi ibi byafatwa nko kuba ari ingengabitekerezo y'imyumvire bafite bavana iwabo? Kuki iteka bibasira bari abaturage b'Abanyamulenge mu buryo bugayitse pe butanafututse ku bantu b'abasirikare bita ko ari ab'umwuga? Vraiment icyo uvuga cyo n'ubundi nakubwira ko muri ariya mashyamba, aho nakubwira ko hari amashyamba akomeye yo muri biriya bice, asa nk'ayibasirwemo aho mu bwoko bw'Abanyamulenge hafi akikije, ariko hakaba harimo imitwe yagiye ikora amarorerwa. Bigaragara ko n'ubundi nimba dufate nk'urugero nka FDLR yavuye mu Rwanda ikoze amarorerwa, noneho ugakubita ku ingengabitekerezo, kuko magingo aya mu gihugu cy'u Burundi uretse ko batabivugaho cyane, ariko baracyafite ikintu bita ingengabitekerezo ku rwego rwo hejuru. Ariko abenshi nta yindi mpamvu, ndetse hari na bamwe nenga cyane bo mu bwoko bw'Abanyamulenge badahaguruka ngo barwanye icyo kintu. Ubona ko nabo basa nkaho babonye impamvu ikomeye yo gushakisha imibereho, amafaranga, ako kenshi ubona bari abakoreshwa, n'ubundi ni amafaranga bakoresha ku mpamvu zihariye utamenya, kuko ibi byose bikorwa ni inyungu z'abantu ku giti cyabo, apana ku nyungu rusange z'abaturage cyangwa
z'abantu rusange. Urabona ko ibikorwa bibera muri biriya bice bisa nk'aho aba ari ikibazo gikomeye cy'abantu bashaka kwigwizaho imibereho, kuko akenshi na kenshi muri biriya bice n'ubundi baba bashaka kuba bakuramo bari abaturage kubera ubutunzi kamere buba muri biriya bice. Ikindi urabona ni ibyanya byiza byo kororeramo, ni ahantu heza hari ikintu bita amabuye. Akenshi na kenshi noneho tutitaye kuri iyo ideoloji n'ubundi basa nk'aho baba baronse mu mabere, urabona ko ari n'uburyo bundi busa nk'aho ari irari cyangwa ari ugushakisha amafaranga, asa nk'aho yatumye abantu bakora ibidakorwa, yatumye abantu bata indangagaciro n'ubumuntu muri bo. Nicyo kintu nakubwira kigaragara muri biriya bice. Yego, urabona Burundi ni igihugu gisa naho cyagiye kigiye gutabara, niko byiswe, ni nko kuvuna umuturanyi, ariko nkeka ko atari ko wenda byaba biri, ahubwo yaba ari uburyo bagiyemo hari inyungu bakurikiye bwite. Nka guverinoma yaho yanzuye ko ingabo zijyayo hariya, ariko uburyo bwo kwishongora no kwimarira mu ntambara hariya bagahenebera neza ku buryo ubona intambara bayigize iyabo. Wibaza ari inyungu ki buriya babifitemo ku buryo bageze ku rwego rwo kuba hari ibintu bizabahindukira ibyaha by'intambara bazabazwa hariya mu gihugu barwaniyemo kitari icyabo, nta mwanzi wabateye yenda ngo bari kumwivuna. Wibaza ko iki kintu Burundi buzagisubiza gute mu bihe bizaza ko bizabaho? Reka twisegure ku baturage b'i Burundi, ndabizi ko bajya badukurikira, ariko nanakosoramo gakeya kuko ntabwo ari abarundi bose. Ushobora gusanga biriya biri kuba biri gukorwa n'abantu batarenze 10. Yego. Ariko kubera yuko n'ubundi imitwe 10 isa nk'aho ikomeye yishora mu mirimo, kuko mbona nta n'inyungu bimariye abaturage, kuko abaturage baracyafite ibibazo, barashonje, bafite nabo nta terambere bafite, ahubwo ubona ko n'ubundi navuga ko wenda bino bibaye biba umusaruro uvuyemo wenda bakawunyanyagiza mu baturage, iryo terambere rikaboneka, wenda bishobora kugaragaza ko wenda ari neza n'ubundi perezida ari gukora, ariko bari gutakaza abasirikare, yemwe nta n'inyungu bari kubona. Ikindi bari kugaragaza intege nke ndetse n'ukuboko kutari kwiza kw'ingengabitekerezo, noneho yeruye ku mugaragaro ku manywa y'ihanga, aho ubona ko nka hano kuri Pwezeho nyuma y'aho n'ubundi imirwano yakomeye y'ibirindiro bikomeye byabaga za Mikarata, abantu benshi ntabwo bakunda kwitsa kuri iki kintu. Izi ngabo z'u Burundi nubwo bavuga ngo zaje, ariko zihamaze igihe muri ariya mashyamba ya za Mikarati, nyuma y'aho n'ubundi babaha birukanye mu mirwano y'ubuye hano muri Sud Kivu. Ziriya ngabo zihamaze iminsi, urabona ko n'ubundi basa nk'aho ari nk'ibintu bari barateguye, ariko ibanga rikomeye ni uko biriya bice n'ubundi habayo ibirombe bikomeye bya General Neva. Urumva ko nihapagasiriza, impamvu ikomeye adashobora kuva muri biriya bice irumvikana, yego, ariko nanone ni uko ari kubikora mu buryo bwo kuba ari kubangamira ituze n'umutekano w'abaturage, aho bakomeje kugenda bagaba ibitero simusiga byinshi biri kwica abaturage, biri guhungabanya umutekano w'abaturage. Urumva ko ni ikibazo gikomeye tutahirikira ku baturage bose b'i Burundi, kuko hari benshi batazi n'aho biva n'aho binagana, ariko biturutse ku kibazo gikomeye n'ubundi icy'abashaka kwigwizaho imibereho. Urumva ko bitoroshye, nyine bisa nk'aho bigoye. Yego, i Burundi n'ubundi na n'ubu haravugwa ikibazo kijyanye na network mu nce za Bujumbura ndetse no mu zindi nce zose mu gihugu, ndetse na hariya Uvira haravugwa ko naho network ubu ngubu zitari kugenda neza. N'ejo hashize mu nce za Goma naho nta network ifatika yari ihari. Ubu haribazwa ngo network kubibura, ese ko tuzi neza ko Burundi na DRC network bayikeneye muri biriya bice bitewe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo gukoresha. Ubu iyi network yaba yabuze ku ruhande rwabo bwite bitewe n'inyungu zabo, se ngo bataba bagenzurwa cyangwa bakaraswaho nabo n'amadrone ku buryo bayikuraho ikaba yabuze muri kara gace karimo imirwano, cyangwa se
byaba ari uburyo byifashe kuba yaba yakuweho n'uruhande rutari kumwe nabo, ku buryo nabo baba bafite imigambi bafite yo kugira ngo bagire icyo bageraho. Ibyo byo wibishidikanya, network zigomba kuba nke kuko magingo ya iminara hariya yagiye ihungabana. Ikindi kandi sosiyete zirimo zubatswe na FARDC bashobora nabo ubwabo kubikupa kugira ngo n'ubundi habeho connection. Ari nayo mpamvu bari barimo bubaka uburyo bushya bwa connection M23 tudashaka kumenya. Urabizi neza ko ino connection bari batangiye kubakira hariya muri Uvira yasaga nk'aho iri bumenase M23, ariko nkubwira ko M23 ifite urwego rw'ubutasi ruhambaye. Icyo kibazo cya network cyo ntago cyabura kuko hari iminara yagiye ihungabana na magingo hari n'itari yasanwa bitewe n'ikibazo gikomeye. Nakubwira yuko kuba na network zikiboneka nkeya, zibasha kuboneka nkeya, bisa nk'aho ari nk'impuhwe za Nyagasani. Niyo mpamvu ikomeye, nta benshi ntibibaze wenda ngo ni ikibazo cy'iki, nuko bimeze, ni ikibazo cy'ihungabana n'ubundi ry'amanetwork cyangwa ry'iminara. Nk'iyi minara ya Vodacom yagiye yangirika ku rwego rwo hejuru, nta sanwa ryigeze ribaho. Yego, ariko urabona ko ikoranabuhanga rya hariya, urabizi ko network zaho kuvuga ibikoresho baba bafite n'izigendanwa. Birumvikana ko iyo bavuze ko ikoranabuhanga ryahagaze mu gice gikomeye kuriya kirimo n'ikibuga cy'indege, byanze bikunze haba harimo n'akandi kantu twatekerezaho, kuko ibikoresho nka biriya by'ikoranabuhanga biba bihenze ku rwego nka ruriya rwa hariya hantu. Byaba ari ukuba ibikoresho byaragize impanuka birashoboka, kandi byabayeho ko ni ahantu hari intambara kandi akoresha intwaro ziremereye, ariko harakekwa ko hashobora no kuba yaba ari impamvu zabo bwite bitewe n'ibyo bashaka kugeraho, cyangwa ubwoba bw'uko baraswa, cyangwa se bakaba barinjiriwe. Bijya bibaho, ibitero by'ikoranabuhanga bibaho rwose, bakaba nabo network bayibuze ku mpamvu zitabaturutseho. Ibyo byose birashoboka. Reka turebe aha twirwaneho. Biravugwa ko ubu ngubu yigaruriye agace ka Bikeka, usatira mu nzira ijya Baraka, ni hafi ni bugufi n'ibirometero bike, ndetse haravugwa ko izi za ni Waweba Rusenda, umanuka umuhanda wose wo hasi, baravuga ko bashobora kuba bawigaruriye. Urumva ko aka ni agace kegereye hariya, babaye nk'abasatira bafite ubu ngubu. Iyi ni imirwano yahabaye ejo nimugoroba mu masaha bwije. Urumva yuko kari agace gasa naho kari kugenzurwa nabo. Urumva ni agace gasatiriye kuri ya muhanda, kandi uyu muhanda uri hasi. Urabona ko icyerekezo cyawo ni abantu basa naho Baraka ibari imbere, hasigayemo nk'isantere imwe. Urabona aha hantu iyi mirwano ihabera n'ubu buryo ubona bahakorera ambushi nyinshi zitandukanye. Mu gice cyaha hino urabona ubu kuva Uvira werekeza Baraka hari ibindi bitero bishobora gukoresha ubutaka hariya byerekezayo, wenda mu buryo bwo kugira ngo base n'abaho umusada abantu bari Baraka, mu buryo haramutse hageze operation ikorwa nayo mu 23 cyangwa twirwaneho. Nakubwira ko magingo ya kuba hari abantu batari bamenya M23 yamaze kubaka uburyo bwiza bw'imirwanire muri biriya bice kandi bukomeye, kuko nakubwira wenda nko muri ahantu ba deployinga bakora deployment baciye, kuko nyuma yaho bafashe iriya misozi ya za Makobora, nakubwira yuko uvuye mu Minembwe uca za Makobora ni ibirometero bike cyane. Yego wenda ni byinshi, ariko harimo ibirometero bike kandi harasa nkaho hizewe, ni ibirometero bigera mu 120. Yego, urabona ko uyu muhanda bavuga basa naho bari kugenzura wa hano Sima ujya Baraka. Bavuga ko habaye katofu irawufite ntuza twirwaneho. Urumva ko uyu ni umuhanda wa rusa nawe wafashaga barabakoreshaga hariya hasi berekeza Baraka. Urumva ko ubu ngubu kugira ngo muvoma yaho habe bisanzuye ubu ntago bishoboka. Urumva ka nakantu k'ingenzi, ari nako katuma abantu bavuga ko byanze bikunze Baraka isa naho yugarijwe. Wumvise ko hari akavuyo kenshi muri Baraka. Hari ikibazo gikomeye cyane muri Baraka cy'abaturage barimo gutaka cyane batakira government yabo, uretse ko bibere mu kibazo cy'intambara ushobora no kutabumva kubera iriya mitwe yose yahuriraniyemo, ari Wazalendo, FDLR
n'abasirikare ba FARDC, Abarundi, Abatanzania, Abacancuro bose bari muri Baraka, niho basa naho bari kuvunganira. Havutseho ikibazo cyane rero cy'ubwicanyi butunguranye buri kujya buba haba ku manywa na nijoro, ubwambuzi budasanzwe. Mbese urumva ko uburyo abaturage basa naho bataka basakuza, bavuga ko byanze bikunze hari ibyaha byinshi biri kuhakorerwa bitewe n'ako kavuyo, n'abantu batizeye intsinzi nyine, bamwe bavuga ngo bari gukora bagenda. Urabona nk'ubu nk'igihugu kiba kibyumva nka FARDC ikaba ikurikirana aya makuru yose n'ibibazo bihabera by'abaturage, ibi ntibyereka abantu itandukaniro hagati ya FARDC n'uriya mutwe wa M23 ince ugenzura uburyo biba byifashe ku mutekano ku baturage, bikaba byatuma abaturage banga guverinoma bitewe n'ingabo zayo, n'abo baba baje kubasapotinga bataha umutekano abaturage, ahubwo ugasanga agace barimo niko kabogamiwe. Ibi bintu ubona bitanga sura ki mu mpande zombi ziba zihanganye ku baturage? Akenshi na kenshi muri biriya bice n'ubundi nakubwira yuko ku ikubitiro habayeho kutumvikana kw'abo mu bwoko bw'Ababembe n'abo mu bwoko bw'Abafurero. Uzi yuko mu kariya gace gatuwe n'Ababembe benshi. Abafurero rero basaga nk'aho bari bahunze umujyi wa Uvira, habayeho kuba batumvikana bavuga ati musubire iwanyu gutya na gutya, nitwe uyu munsi turi bwishyuza imisoro. Nakubwira yuko impamvu ikomeye ikunze kuba ari ikibazo cyo gusoresha, kutumvikana ninde uri busoreshe, ninde uri nyine kwiharira iyo mirimo y'imisoro. Bo basora, benshi ntago wenda bazi uko basora, ariko icyo nakubwira cyo mu misorere bo batambika akagozi mu muhanda, hanyuma umuntu uwo ari we wese, yaba uvuye mu murima, waba uvuye mu mirimo isanzwe, waba uvuye no gusenga, urabahereza amafaranga. Hakabaho ikibazo gikomeye cyane rero cyo kuba kutumvikana ku byavuye muri ibyo ngibyo. Ikindi kandi urumva mu gushabika inzoga baba bari bunywe, akabari bagiyemo, iduka bagiyemo gushakamo icyo kurya, ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi mu nkubiri za hariya, ni nayo mpamvu hakorerwa ibyaha. Umuntu wariye wanahaze akenera no kuba yaryamana n'umugore n'umukobwa, cyangwa hariho hava ikibazo gikomeye cyifatwa ku ngufu rya bamwe mu badamu, mu bamama, mu bakobwa baba bari muri utwo duce bari abantu baba baherereyemo. Akaba ari cyo kibazo gikomeye cyane mbona n'ubundi gikomeje guteza akaduruvayi. Gusahura n'ubundi ni ibintu bisanzwe, niwo muco bazwiho, niyo mpamvu akavuyo n'akaduruvayi bitabura muri biriya bice. Kandi ubona ko hasa nk'ahirundiye abantu benshi kubera urwikango rukomeye cyane yuko M23 isaha n'isaha yahinjira. Kandi tunababwire ko amakuru ya ndani yizewe ko magingo ya M23 ifitemo abasirikare bashobora kuba barageze mu mujyi wa Baraka, ahubwo bakireba buryo ki bazawufata hatabayeho kwangiza ibikorwa remezo ndetse no kurasa mu baturage. Yego, ibyo ni ibintu tumenyereye kuri M23, ntabwo igifata umujyi uhubutse, irabyitondera pe. Santere ituyemo abaturage, ariyo mpamvu rwose abaturage bazabakunda kuko bamaze kumenya strategie yabo, imikorere n'imiyoborere yabo. Inshuro nyinshi ntago bajya bapfa gusagara abaturage, binabaye ngombwa ko hari uhagwa byaba ari nk'impanuka, nk'uko nawe yagwa ku rugamba nk'uko bisanzwe. Reka turebe mu gace ka Masisi. Masisi mu nce za Rumbishi, ni agace gaherereye inyuma urenze za Ngungu, harimo intera y'ibirometero bitari munsi ya 50 cyangwa birengaho gato. Ni ahantu ho mu misozi miremire kandi h'amashyamba, ariko ni amashyamba yiberamo FDLR, Abazarendo niyo zisa naho zikomoka. Urumva ko ejo mu ijoro ryakeye habereye naho imirwano, FDLR na Abazarendo bagabye igitero kuri M23 muri ako gace. Ni agace bakunze kwibasiramo kurasa ibirindiro bya M23 inshuro nyinshi cyane, bitewe n'uko babikanga ko bamanuka berekeza mu nce z'aho hantu, kandi izo nce berekezamo ni ince zisa naho zihuje umuhanda ujya za Beni. Ni Butembo, kandi Butembo ni igice kinini, buriya ni santere ituwe cyane, ndakeka iri ku rugero rwo kuba ari nk'iya gatatu muri turiya duce twa Ruberu.
rero urumva ko bari gukumira ko M23 yakwerekezaho, kandi icyerekezo cyaho urabona ko ugereranyije n'ibirindiro ifite muri iriya misozi biragaragara ko ari byinshi. Urumva ko ifite intego zo kuba yakwerekeza hariya. Uwo muhanda mvuga ni umuhanda uhuza za Beni ukomeza za Kisangani. Urumva ko ni icyo kinini, ariyo mpamvu ubona FDLR yabaye nkaho yihariye icyo gice, yanze kujandika cyane muri zero operasiyo ziri kubera muri side. Bigaragare ko yahasigaye nk'inshingano ifite zo kurinda ko icyo gice cyafatwa kubera uwo muhanda. Urabona imbaraga ya M23 iri gusabwa hariya muri side Kivu, baramutse bayokeje igitutu ruguru iriya ku buryo buhambaye, urabona idashobora kugira imyanya yatakariza y'ibirindiro byabo, bitewe n'uko imbaraga nyinshi yenda zaba ziri muri kiriya gice cya side Kivu, cyangwa hose bahagaze bwuma nta kibazo bagira mu bitero bahura nabyo ibyo ari byo byose. Magingo aya nakubwira ko M23 ishaka umujyi wa Butembo. Umujyi wa Butembo urakenewe cyane. Umujyi wa Butembo nakubwira ko ari umujyi wa kabiri muri Nord Kivu nyuma y'umujyi wa Goma, kuko urashyuha ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko ari ahantu isantere nziza y'imikorere. kandi buriya nanone impamvu wumva bakomeza kuhitsa ni amafaranga bahakura, kuko navuga ko ari indiri yabo, ni indiri yabo, kandi disipurine yabo nkeya, gushakisha amafaranga kwabo guke. Ni nayo mpamvu ubona baba bashaka gusa nkaho bagerageza kuminasa ibirindiro byegereye hafi aho kugira ngo bajye bakora ibyo bashaka, kuko umutwe wa AFC gahunda yawo ni iyo kwita ku baturage, ariko nyine bigaragaza ko nyine bari opoze n'ubundi n'abandi bazi ko ku muturage ntacyo avuze mu kumuhungabanyiriza umutekano, mu kumwaka imisoro y'indengakamere, muri make nyine mu kuhungabanya imibereho ye ya buri munsi, kuko biriya bice ni ibice bigira amafaranga. Yaba ari umuhinzi, biriya bice aba FDLR barimo ni ibice byiza by'ubuhinzi. Urumva ko bo ntibahinga, ahubwo bakura bavunika, baravunika bo bakagenda n'ubundi bo bafata n'ubundi ibyo bavunitse. Urumva ni uburyo bwiza, niyo mpamvu ubona bashaka nkaho bo bagaba ibitero, kuko bagifite n'ubundi umugambi wabapfubanye batazigera banageraho, wo kumva ko n'ubundi bagaba ibitero bagasunika M23. Urabona ko kari agace hari umuhanda, hari main road n'ubundi imanuka igana mu Rucuro. Kandi uzi ko n'ubundi gahunda bafite ngo ariyo kuba bafata mu Rucuro ngo bakagenda n'ubundi ku nkunga ngo bemerewe na leta ya Kinshasa, ko nabo babafasha kuba bajya mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byabashobeye nyine, bisa nk'amateka kuri bo. Ubona ko ariyo mpamvu bakunda kwica muri biriya bice, kandi ni na ngombwa, kuko urumva ko imigambi bafite ibemerera gukora ibyo, ariko ntabwo byaborohera, kuko hariya M23 izo ni inzozi bafite, yamaze kuhafata. Yahubatse uburyo bw'ikoranabuhanga ryabo ryihariye. Yego ibyo bitero ntibyabura, bitewe n'uko bagifite ibice byinshi bikirimo ingabo, aho n'ubundi indege zikunze kuba, nabo iyo badakoresheje indege byo ntabwo bishobora kubahira bakoresheje inzira z'amaguru cyangwa inzira z'imodoka. Ni ugukoresha ibitero by'indege, nibyo bishobora bihungabanya biriya bice, ariko ho ntibyabakundira, ntabwo byabashobokera. ni ukuza n'ubundi M23 ikabakubitira ahareba Inzega. ngo rwose ikintu kivugwa cyane muri iyi minsi, abantu bose bibazaho, cyane cyane abanyamahanga yenda bari kure y'aka gace duherereyemo, kunze kwibaza cyane kuri uriya mutwe wa M23. Uriya ni umutwe umaze igihe muri ziriya ntambara, wahuye na operasiyo zitandukanye z'ibihugu bitari bikeya, ariko buri wese aribaza kubera iki natwe turi kubivugaho. Kuki iteka M23 itajya itsindwa ziriya ntambara? Ese byaba ari ibikoresho bihambaye bafite? Aba ari ingabo zidasanzwe se bafite? Ikintu gituma iriya ntambara yose barwanye iteka igera ku ntego yabo bikaba nk'intsinzi kuri bo buri teka, kandi bahuranira n'ibisirikare bitandukanye bifite n'ubumenyi butari bumwe.
ibaza iki kintu kiba giterwa n'iki kuri M23 cyaba gituma itsinda intambara zayo inshuro nyinshi. magingo aya umuntu uri kwirwanirira n'umuntu uri kurwanirira abandi ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Ikindi kandi abatari bamenya kubera imyaka, tekereza igihe iyi revolution ya AFC igihe yatangiriye, hari abaturage benshi, hari abaki benshi batuye muri biriya bice bafashe umwanzuro, nubwo abantu benshi batazi gahunda ya M23 kandi batazi n'imbaraga M23 ifite, yakoze train y'abantu bakunda M23, ubwo ni abana babo n'abaki bo muri biriya bice, urumva bo barasa nk'aho barwanirira ubutaka bwabo, barasa nk'aho barwanirira inyungu zabo zo ku mutima. Abantu benshi ntabwo babiha agaciro. Nanakangurira abantu bakiri mu buyobe, barahari benshi bari hanze, bari hehe, bakiri muri aho, uri mu kindi gihugu, uri mu bindi bice bitari ibyawe. Nimba waravukiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba uri kubarizwa ahandi, ukaba utari kumanuka ngo ugende wifatanye n'abandi, murebere hamwe impamvu ikomeye M23 ifite imbaraga kandi ubona ko ibyirwanira ihora itsinda, ndetse mu bishoboka byose. Navuga ko nta ntwaro wenda zihambaye bajya, ariko nanakubwira yuko bamaze kwiyubaka. Hari ibice byinshi bamaze gufata birimo imibereho, nabiyo misoro barayifata, nabyo twabigarukaho. Business irahari, uri kumva, bari muri ma business. Ikindi kandi kinabafasha kinakomeye ni intwaro bagenda bambura kurasiyo bahanganye, kuko Trike yanabafashije mbere na mbere mu myuzo ya mbere, ni uburyo bwo kwaka intwaro kurasiyo bahanganye, kuko bari bafite intwaro nyinshi batazi no gukoresha. Ariko nakubwira yuko impamvu ikomeye M23 iri gutuma bavansa mu rugamba ni urukundo bafitiye abenegihugu batuye muri biriya bice, basa nkaho batisanzuye, kandi n'abaturage benshi bahunze igihugu magingo aya bamaze imyaka irenga 20 bari mu myaka 30 batari mu gihugu. Urumva ko nyine bo abenshi, urumva iryo hatana niryo rituma kurasiyo bahanganye ibananira. Ikindi kandi impamvu ubona bidashoboka ko n'ubundi kurasiyo bahanganye ishobora gutsinda M23, irakomeye. Urumva n'abasirikare batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, umuhashyi azaza agukorera iki? Icya mbere we arabara akenshi na kenshi, tunenga n'abakozi, no gupfa aba ari umwaku, no gupfa aba ari umwaku. Akenshi na kenshi twagiye tubabona muri Nord Kivu, bararebaga ati kugira ngo dupfe reka tumanike amaboko. Ariko wa AFC aho kugira ngo amanike amaboko, we arabati ndemera mpfe, ariko nitangire ba mama baheze ishyanga, nitangire ba papa baheze ishyanga, nitangire barumuna banjye, nitangire umugore wanjye n'abana bankomotseho, ariko njyewe ntakaza amaraso, kubera ko afite urukundo rwo kuba yagarura umutekano, ndetse akagarura na bamwe mu bahunze igihugu bamaze igihe. Urumva rero impamvu ikomeye irumvikana, kandi uwo ari wese yagakwiye no kuyumva, uretse utanayumva yaba yirengagiza vrema. Niko bimeze, keretse atari umuntu utuye muri aka gace, ndetse n'ababyumvira ku maradiyo cyangwa amateleviziyo bakabaye nabo babizi neza. Reka duse n'abareba kuri iki kibazo kiri muri kariya gace ka airport Kavumu, hariya urenze Bukavu. Ni ahantu hasa naho hari kuba ibitero bya buri kanya biri gukorwa na FDLR na Wazalendo, barasa ku birindiro bya M23, bisa naho bigose ikibuga cy'indege. Ibi bitero rero urabona ko byashyizwemo imbaraga cyane, batitaye ku bibera muri Sud Kivu. Urumva ko byanze bikunze hari icyo bashaka hariya, biba byavuye hejuru muri guverinoma ya FARDC, kuko urabona ko ni ibitero biba buri munsi,
ku munsi hari n'igihe biba kabiri. Urumva ko bikingiye ishyamba rya pariki ya Kahuzi-Biega, nimwo iyo barashwe nimwo bahungira. Ni ishyamba rinini cyane hariya, ntabwo gukurikira abantu bajyamo numva ni ibintu byakugora, ariko urabona ko ni abantu batera buri mwanya bataruhuka, ku buryo ubona ko kiriya kibuga cy'indege baba bashaka nk'aho wenda bihaye intego yo kuvuga ati mu gihe bahugiye pfiriya twaba twafata iki kibuga kikatubera amforo, ikadufasha mu buryo twari dusa n'ababugarijwe kuko nta hantu hazima dufite muri iki gice. Ese ubu urabona hariya ibi bitero bibaho buri munsi babisubiza inyuma, bishobora kugira imbaraga zishobora gutuma hari ikintu bageraho muri kariya gace kamaze igihe kagenzurwa na M23? Reka twitse cyane kuri ibi bitero byo, ni ngombwa nta yindi shwa bakora n'ubundi nyuma y'aho babaze kubona ko Felix Tshisekedi yambuye agace byibuza yigengaho, ari bushimanuremo ibikoresho byiwe. Urabona ko n'ubundi bitari buze koroha, kuko magingo aya barashaka ko byibuza bafata ikibuga cy'indege nyuma yo gutakaza ibibuga by'indege, kugira ngo bajye babonaho bohereza ibikoresho ndetse n'imisada, ariko ntabwo byaza kuborohera kuko birasa nkaho nyine basa nkaho bari kwikina. Ndumva aricyo nabivugaho, ntabwo byaborohera, nibyo bashaka ariko ntibiri buze kuborohera. Urakoze cyane, reka duse n'abacumbikira ahangaha amakuru yacu twabagezagaho. Turaza gusubira mu masaha ari imbere ko ntabwo duhubuka kubaha amakuru agezweho meza. Murakoze cyane, mukomeze kudukurikira mudukunda, ko natwe turabakunda kandi tubereye aha guhora tubaha amakuru meza agezweho. Murakoze cyane. Yego, murakoze.